Ingabe lishona njani mahlaba ezulu? Yindaba zifunda ngoPerfect Hlongwane. Bayakhala besifazane bathi bona sebekhathele ngendaba zocansi luka 2 minutes. Lokho kulandela omunye wabosisi eveze kabanzi wathi yena uzwile ngendoda emphekela ama 2 minutes noodles. Ngakho ke siyanxusa amadoda onke ukuthi aqale ukupeyita. Awasekho amanzi enjube. Lokho kuze ngemva ngombiko olethwe nguChango umfokancube omnyama kakhulu ethi yena abantwana sebebhotshela phandle akusadlaleki akusahambeki ngenxa yamanzi angekhoyo. Uncube uzowaveza wathi yena umnyama nje laye akazenzi wenziwa ukuthi isimo samanzi sesibhede kakhulu enjube. Lokho uzowafakaza laye umfowabo uBruce. Bangabafowabo nje ngoba vele bayabonakala bonke babi bamnyama. Ziyaphela lezi ndaba.